Kini ada nasi pengen subuh tua. Udah semua mah nanti ketal sunat lah lain. Masak, ngepel, bertanding, manting. Aku minta pelaburan apa aja pulas enggak nasib. Iya, aku aja orang itu. Aja kena lu aja yang sing bener-bener lu. So biasa dong tinggal besu ketemu tiba-tiba Pesu beli tiang itu lu cuma boleh kayak Leon sing susut. hah? Apa? Tuh gak enak lu tuh sayang. Ada kan banyak sih kagak. Kata sing iyo ngantain main cek kalian boleh tidak. Ngajak dua kan lagi yo. Pada sing main mau tuh pental titik tuh. Oh, benar. Ning sekat ning anten tuh mau tuh apalagi begitu nyoba main kekurangannya oh. Kok bro? Weh. Mau lah ada nak kadang suka main je mau ni. Oh, benar. Kadang je pite sih. Bah, cantik kan jajang. Nanti buka nih udah minum ini jadi malu jangan. Yuk. Lanjutkan. Gelas minum nih. Arak. Sing lu di ni yo. Wih, wayah lah nih alat ciris. Oh benar. Kadang je merah tua sih sing kalp besu. Santai kan jajang. Sangkal ada acara aja calling kan. Tuwo, Truno, patuh Cang. Bah, din kita ngejek tukang itu siap. Engke endok. Oke siap. Yuk lanjut minum. Gas. Oke bawa ngerok. Cang, kanan nih karena. Lah apa nih ya lu nih udah mau botol. Banget. Kini apa seruan? Nah, Sudah men ya. arak tuh. Tuh. Ji terakhir nih. Terakhir sih. Beh, nanti kan sedikit tuh ciris. Ini pemadan arak bojok. Cuaci, nanti ya. Cuan minum, mau kue. Kita caranya membedakan arak bojok, ya arak api. Arak api tahu sih? Kan cuan minum, kebus. Nice. Nanti inspirasi. Sangat mantap kali, enggak? Membuat arak buat lah. Kita balik ini lah. Nah. Ya kau nih ingatnya nasir, cuma jangan. Pasti. Kau nih apa yang jangan betul ya terus aja betul biasa balik boleh nah. Nah, siap. Nah boleh jang. Nah, Deng. Daden. Kita cuci boleh. Aman. Sebentar. Oke, sebenarnya kayak ranjak di motor lo. Ada. Padahal begini jangan santai gitu. Ada. Tuh apa sebenarnya keuntungan nak begitu? Sak gitu, bukannya nak begitu tuh dan main-main nuliang sih. Sing yo gitu yo. Yang raga begitu itu pasti lebih sayang. Sing dibanding udiang. Karena kayak wah nak ngalias sentano tuh. Bah, ikini untuk kejekan nyentak noven tidak ada sendiri. Basakan siap ngalian sanggah sih. Bah, jangan juga bermasalah no. Bah, ya gitu. Coba kepikir-pikir sih ngaluin sendiri.
kopi sih lu. Baik kan nah, sakit tuh siram ibu. Saja lu. Banyak siapan tepat nah, timpa beli orang cier mah ibu. Cer awak betul. Bang, jo beli ngecer kapah-kapah kan nih. Yang tulung gue cuma kan. Lu. Beli berela utang sanggah ngalin ramo mai kadini urin ilu magae. Kadi rasa jumah kan di sing tahan urin magae ke raman beliau. Dah, yang pakai urin bagaya, sejam beli ya. Nana beli santai ke beli gini. Nah, namun kayaknya beli kopi. Sakit kan aku bu. Nana beli jani bu. Untungnya raga pagini, sing kita ulingan nih bakal no.